بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حاجوني سنغول دمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إمام ماكي رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكن لا صلى الله عليه وسلم دون ماري فلاسي نو أندر دونن كغندال حديث كرامكو بحديث بنوي ndo ko tindin ɗum duumagol e huunde nde. kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadullu ala al istimrariya إذا قام بإمنك إلى الصلاة فاد جلدن من جوف الليل إمرد تنبر جمع لو تندني وندن دوكو كتهجد مأب صلاة التهجد كجلد جمع. قال بما كينو اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق. الحديث لا دعاء نودو دعاء سبئمك كجلد ما بجمع tindini shar'inegol du'orgol oɗo du'a ka qiyamul layl ma ka tahajjud. ɗum woni allahumma ya allahu laka alhamdu ko an yettore nde wodani anta nuru samawati wal ard ko an woni ndaygu kammuli ɗin e leydi ndi be ma'ana ko an woni ndayginɗo kammuli ɗin e leydi ndi. ndayginiri kammuli ɗin e leydi ndin sar'ingol sariyama ndayguɗo on wahayingol wahayuma gongajo o nelgol nelaɓe maɗa ɓe aduna on ko nipputuɗo aduna on ko niwre si wonano wahayu allahu on tabaraka wa ta'ala si wonano dina allahu kan tabaraka wa ta'ala. oɗo aduna mo wonden e muɗum ko heewuɗo niwre majjere niwre beleɗe niwre jiɓayeji ko ɗum si allahu tabaraka wa ta'ala o andini wonde ndaygu ngun ko wootu amma niwreji ɗin ko duuɗuɗi. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله تبارك وتعالى كان كوني ولدي وكان كوني جدو gomɗinɓe ɓe imo yaltinde ɓe immorde e niwreji ɗi addada zulumat o ɗuɗɗini niɓe ɗe wa wahhada nur o andini ndaygu ngun ko wootu amma niɓe ɗen ko ɗuuɗuɗe. niwre majjereji ma niwreji majjere niwreji beleɗe niwreji jiɓayeji niwreji geddi wa hakada ko ɗum waɗi si tawi neɗɗanke on
o howirali hoore makko annora gandal annora diina o mutay e nder majjireji ɗin wal iyadu billah kala non ɗum ɗo o saykhul islam ibn taymi ibn abdul wahhab rahimahullahu makani en kon ka wujubu dukhuli fi l'islam ka fadailu l'islam ma fadlu l'islam ko ɓanginani en kon e darsu men mo yawtuɗen on ma e damal ngal yawtuɗen ngal ka ɓangingol umurul jahiliya o ɓangini ɗon hino naati e sengoley jahiliya on kala ko tawata no lundi l'islam foti ko wasaniya foti ko mutlaqa aw muqayyad foti ko wasaniya aw kitabiya aw gayrihima kala ko lundi l'islam konko niwre foti ko ko huuɓiti foti ko ko herti ko ɗum waɗi kala firlitande kala yanande kala yewtere kala konngol kala kuugal kala finde si hawrodirali e l'islam hawrodirali e sunna aray ko e niwre woni ko jeeya ko ɗum woni nelaɗo maaki allahumma laka alhamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihin ko an woni dayguinɗo kammuli ɗin e leydi ndin e ɓen wonɓe e majji kala hemdiɗo daygu ma ngun kala wonɗo embere ko daygu ma ngun hewtimo kon ko embere ɗum ɗon o daygi ko embere ɗum ɗon o mari daygu ko hedditi kon ko niwre walaka alhamdu ko an yettore nden woodani yettoreji ɗin ɗi fof majji yettirgol mo nemaji makko ɗin moƴƴireji makko ɗin ɗilintotako ɗi kontotako sakko ɗi mofto nema tagugol ma an bani adama on nema tagalngol ma ɗi nemaji makko ɗi o waɗanma hiɗa haaji torde nema yiɓugol nema nanugol nema wowlugol nema ƴettugol wallina nema yahugol ara nema ugginagol ɓanto nema ñamete ñamugol nema yargol nema huntugol haajuji wono o jantorani en e hadise e damal hadisaji ɗi jankuɗen e darsu feƴƴuɗo o nema ko ɓuri mawnude e muɗum ko nema kaaɗo diina nema ngal ɗo gandal nema tawegol e darsuji faama yewtireji allah faama yewtireji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fewdo ka tawata million jinɓe no faɗi faamugol ɗum walaka alhamdu anta qayyumu samawati wal ard kako qayyamu anta qayyumu samawati wal ard ko an woni darnuɗo kammuli ɗin e leydi ndi alqayyum allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum qayyum ko daraniɗo hoore mum darnuɗo tana mum ko allahu tun sifori on sifa e dendanangal ko wooda kon ko allahu tun sifori on sifa hay hunde hay goto ko sifori qayyumu si wona allah tabaraka wa taala ala ko waɗi noon qayyumu komo yongitaki e goɗɗum e kala none e noneji e kala haali e alhaaliji ka woodegol makko ka e alhaaliji ɗiɗi fof no woodi e meɗen tawɗo ko qayyum an noon si tawi on tigi ko aranɗo hoore mum na gooto addimo e na hunde addimo mo arsukude hoore makko mo sellinde hoore makko e ko nandi en ara on sa woni qayyum egan ɗum ɗo ko sifa hertaniɗo allahu tabaraka wa taala ko o daraniɗo hoore makko mana o yongitake e hay goto e kala none e kala haala e alhaaliji ko kanko kadi darni kala ko dari sa eɗen dari ko ɓay allah no darni
idan anta qayyumu samawati wal ard walakal hamdu ko an yettorede wodani anta rabbu samawati wal ard ɗo ko sifaji allahu tabaraka wa taala sifaji timmangal fof imo hawtidiri kala sifa e sifaji ɗuytano imo woɗɗiti anta rabbu samawati wal ardi wa man fihin an woni jeyɗo kammul ɗin e leydi ndin e ɓe wonɓe e majji ka woni ɗon ko an woni jeyɗo ko an kadi woni reweteɗo o maaki kanko ne laaɗo e mantugol allah tabaraka wa taala antal haqqu ko an woni goongajo o goonga e rewegol goonga ko an woni arsukude e ko hina wa wa'dukal haqqu fodore ma nden ko nden woni goonga nde sikke ala e muɗum wa liqa'ukal haqqu hawroygol e maangol ko ɗum woni goonga on sikke ala e mum neɗɗo kala maaya yo yiltito ka maɗa wal jannatu haqqun aljanna on ko goonga imo wooda ko sifa kon hino e makko ko sifiɗa kon hino e makko ɓe sifiɗa ɓen ko ɓen natoyta e makko ko ɓen natoyta e makko wassa'atu haqqun wannaru haqqun yiite ngen ko goonga hinge wooda yiite aljanna no wooda ni ko tagaɗi hiɗi prépara wassa'atu haqqun dargal ngal ko goonga sikki ala e maggal allahumma laka aslamtu allah ko an woni komi jebbilani wa bika amantu ko an mi gomɗini wa alayka tawakkaltu ko e hoore ma woni komi yongiti wa ilayka anabtu ko faade e maɗa wonmi tuubude mi rutto wa bika khasamtu ko sabu ma mi woni wenjude sabu diina ma kam mi woni wenjude kala yedduɗo diina ma kam mi wenjaymo kala yedduɗomo mi wenjaymo kala yedduɗo sariya ma on lundiɗomo mi wenjaymo no lutodire ko nde wenjude hande kala ka yiɗa no wenje andu ko fi aduna wona wenjeede ha hewti jama on wonde kala ko yeddidiri wona diina ɗum hewti jama on fi laamu yeddodirte fi jawdi yeddodirte fi rewɓe yeddodirte fi tumbul leydi métre goto yeddodirte fi pilasi ko min jooɗotoɗo ko an jooɗotoɗo yeddodirte kono heɓike ɓe fikira naati e muɗum wonde kala ko yeddidiri ɗum wona diina gan kaɗo haala laasimu makka on si tawi no jommum no faama anno o tukki dendanagal annabaɓe ngenelaɓe ɓen bal o tukki allah tabaraka wa taala kono noon annabaɓe ngenelaɓe yeddidiri ɓe yimɓe maɓɓe ɓe si wona fi diina si wona diina yeddidirali annabajo e nelaɗo e yimɓe mum si wona fi diina dan wa bika khasamtu ɗon alɗini kadi kayiyata goɗɗo ko janngowo tawhidi e sunna ananta emo yewtida e goɗɗo fi tawhidi e sunna ananta no sikka ɗum nandi koko waɗete e jiifa ma ko waɗete e saaku maroye ananta emo abadan ananta emo wolida e goɗɗo yewtida e goɗɗo fi tawhidi e sunna on to noon foni fayida janngugol ngo kono no wona janganede nan wa ilayka hakamtu ko faade e maɗa mi woni ñaawinade mana faade e sariya ma on faade e deftere ma nden e sunna ma on ko wan noon ñaawore nden koye ɗiɗo yiltete wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah warrasul wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila allah na faade beleɗe yiltitete na beleɗe ñaawinete e mum hina e aada hina e qawaninul wad'iya ko e sariyaji allahu ɗi woni ko ñaawinorte ko
ko ɗum neɗɗanke haani ñaawirde e feengurdam makko ɗan sewɗum e sembuɗum faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta mantore e qirritagol bone e toragol yaafakuye ɗum ɗo woni jikku nelaaɗo allahu on sallllahu alayhi wa sallam mantirgol allahu ko handi e mantoriji ɓaawo ɗum qirrito bone faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu yaafanolan hunde komi ardini e konko mi sakkintini wa ma asrartu e konko suuɗumi wa ma a'lantu e konko feññinmi wano fensitiri ɓaawo ga ko tewimi e ko yejjutumi ko waɗi noon ɗum ɗon fof no e an ɗum ɗon fof no e an anta ilahi ko an woni reweteɗo an on ɗo ko qirritagol tawhidul ilahiyya la ilaha illa anta ala hanuɗo rewede gonga si wona an haray ɗum ɗo ko du'a e du'aji nelaaɗo sallah sallam jantore e jantoreji nelaaɗo sallallah sallam ndaren no nde moftiri no nde yaajiri mofti mantugol allah tabaraka wa taala mantirgol mo sifaji mawnuɗi e tabintingol ko allah tabaraka wa taala tabintini kon e jebbilanagol allah tabaraka wa taala e gomɗingol mo hooloramo tuuba ruttoka makko andina ko fi makko woni ko yeddodirte fi makko woni ko wenjata hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim idan haray ɗum ɗo noon wallahi alazim si tawi neɗɗo no janngude ɗum ɗo wondude e faamugol ma'ana mum on o wattanay hilla kono ɗum wona ko janngete tu na fi hunjagol tun kalimaji ɗin la no haton jini on tigi faama ma'ana ɗum ɗo o so'ina ɗum ɗo ka wonki makko o darna ɗum ɗo yeeso makko na wowlugol tun bal nafi woosi on tigi no andi ma'ana mum on o rewira allah ma'ana ɗum ɗo on o rewira allah ma'ana ɗum ɗo on ɓaya andi ko allah woni ndaygu ngun ɗaɓɓiramo ndaygu andinoɗa deftere makko nden andinoɗa sunna nelaaɗo makko on sallllahu alih wa sallam e ɓaya andi ko kanko woni ko darni kammuli ɗin e leydi ko woni e majji ko e majji jeeɗa anda ko allah darnuma e fewodegol maɗa e kala ko hedditi ɓaya andi kanko yettore nde wodani yettamo e ɓaya andi ko kanko woni gongajo on rewamo dewal gongawal ngal ɓaya andi fodore makko nen ko gonga hooloɗande hebilanoɗande ɓaya andi aljanna on e yite ngen ko gonga gongina ɗum ɗaɓɓa aljanna dogange yiite mana kala golleji wonayɗi sabu aljanna hewte etoɗa ɗi yer ko wawɗa kala ko wonata sabu yiite yahay woɗɗitoɗa ko wowlete e ko gollete e ko miijete ɓaya andi ko kanko woni ko jebbilante jebbilanoɗamo nelaaɗo kanko jebbilani ko ɗum allah inni yeetoɓe aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wono cheikh l'islam mouhamadou ibne abdoul wahabi jantoranta en ka fadlul islam e gonginamo hooloramo tuuba ruttoɗa ka makko tawa mo faalama sancude sampude diina makko kan wenjamo embere wonu newuri embere gandal ma ngal e taaga ma on embere gandal ma ngal e taaga ma ɗum ɗo hollali on ti yo yalto o sonkida yimɓe to e to o sonkida e ɓurɓe mo o sonkida o sonka fino o famira la qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basira tawa kadi ko bil hikmati wal maw'izati al hasana wal jidalu billati hiya ahsan na sonkugol tun bonna inde diina kan bonna inde julɓe ɓen memmina fitina lorra diina kan e inde wallugol diina la alfu la
e tan wattana hilla e muɗum ñaawinoɗa ka makko tenti e fiyakuji ma personnel ji ɗi enen piiji jani ɗin ɗina e junngo men woni ñaawugol ko yowiti e fi ƴiiƴan ko yowiti e fi wonki nena e junngo men woni allah no fowtini en ɗum allah no fowtini en ɗum nane woni ñaawoɓɓe nane woni yeesoɓɓe kono ka yeeyugol ma ko mboni arde ñaawane ɗon ko mboni arde wiya ko ni yeeyirta ko ɗum ɗo yeyata ñaawinoɗa ka allah ñaawinoɗa ka makko e fi ngeygu ma ɗum e fi ñamdu ma ɗum e fi ɓornateri ma ɗi e fi suudu ma ɗum ɗum ɗon koye junngo ma woni ko ɓuri hawnade kon ko kala ɓe yimɓe nan ɓeyatano sonka men mina fitina yo saria l'islam ñaawire saria l'islam ñaawire ka personnel ji maɓɓe koko lundi l'islam ɓe woni ñaawirde goɗɗo inni aqim dawlata al islam fi qalbika taqum fi baladika ñimnu peeyi l'islamu ka ɓerdema on sa o ñiiɓay ka leydi ma tuma tawi julɓe ɓen fo yiɗi l'islam ɓe ñaawinori l'islam e personnel ji maɓɓe ɗi bureau ji ɗin ɓe jooɗiɓe haka présidentiel l'islamu ñaawirde kono eɗen jooɗi personnel ji men ɗin fof koko lundi l'islam on ɗen ñaawirde koko harmi wonɗen yeeyude kono harmiri wonɗen yeeyirde koko no harmiri wonɗen sensirde koko harmi wonɗen ño'ude kono harmiri métier ji men ɗi wonɗen nawrude ko tawata koye junngo men woni en ala ñaawirde l'islam haala men kan koko lundi l'islam jikkuji ɗin koko lundi l'islam kala firlitande koko lundi l'islam jooɗoɗen ɗo e bonnu e wowlugol inde lamɓe ɓe mbayi wona to wayna enen jooɗi toon siko enen jooɗino to ɓuray ɗum naam ñaawinoɗa e woɓi waylay ka hakamtu irritoɗa bakkatuji ma ɗin tuuba ruttoɗa e majji ñimnana allah tabaraka wa taala tawhidul ilahiya anta ilahi la ilaha illa ant qala rahimahullah haddasana alwalid bun salih qala haddasana ubaydillah bun amr an zayd bun abi unaysa an yunus bun khabbab عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له دارين ابن عباس رضي الله عنهما دارين كو اجي نلا دو فاتي تاي كو بايكو كون دارين غاندال كو موباني مفتدي دوني والو gol l'islam amen mingol fitinaji e sonkugol e ko nandi hen e dogugol fi laamu ko yimɓe wondi hande إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي واستر عورتي حديث ساجد دو فوي دون عندي دي اللهم إني أسألك العفو الله متورك ما يعفو والعافية أنوين سيدي أردي هاريكو يعفاني دي بكتو يوكوري دي نوين كدينة چلا دي بوت woni afiya on haray siɗi ardi haray neɗɗo koyo toroɗi fof moƴƴere ka aduna e moƴƴere ka diina fi dunia wal akhira allahumma inni as'aluka al afiyata fi dini mi torike ma kisiye e nder diina an kan wa ahli e ɓeygure an ɗen kisiye e diina ma kan ko si tawi woni kañi allahu hisinika gani yanugol e shirku e bidia e geddi e jiɓayeji e sahawatuji ɗon hisinta diina kan tawhidi on sella imanu on sella dewe ɗen ɗe sella manhaju on o sella aqida on o sella jikkuji ɗin ɗi moƴƴa huwodire ɗen ɗe moƴƴa haɗa diina kan hisi e kisiye ka ɓeygure an cellal e ko nandi hen wastur awrati surranan ellaji an ɗin ellaji men ɗin ɗi kontotako نعم إمام القحطاني رحمه الله وماكي كنونية القحطانية mo yewtude fi ka muqaddima deftere makko nen fi yimɓe teddinɓe mo sabu gandal makko ngal o maaki ha o maaki wenni si tawino ɓeeɗo teddinɓe lal law alimu qabiha sarirati la abassalama alayya man yalqani si tawino yimɓe ɓen andayno ellaji an suuɗiɗi ɗin momi fotti o salmintanoɗa
goto kala e men ko yer wo sutura ko allahu surri on tigi ko ɗum nelaɗo ɗo andi hadisil qudusi kullukum arin illa man kasawtu mo kala e men ko wirti ɗum ko mat ɗum ella si wona on mo allah surri ko ɗum waɗi sohlirgol ayibaji yimɓe ko mantugol hoore mum laɓɓina hoore mum kaari en koni kaari en koni kaari en koni min noon tawo ngol jooɗagol lan inna kaari en koni kaari en koni ko moƴƴere noon wona ayiɓe noon ko ayiɓe noon ko an noon ko ñoore noon ka wona ñoore ñoore ko ayiɓe ka wona ayiɓe ko ayiɓe noon kullo fof to no mari misaluji labaɗi kolli ɗin joyi mo sappori hondugo e goɗɗo ara hedditiɗ ɗin ko hembo fewti ko jelu fewti e makko hedditiɗ ɗin no fewti e makko isan wastur awrati surranan ellaji an ɗin wa amin holnu rawati kulol angol holnan e kulol angol bimana dandan komi huli kon wahfadni aynan min bayni yadayya sengo yeeso an wa min khalfi e sengo ɓaawo an wa an yamini e sengo ñaamo an wa an yasari e sengo nano an wa min fawqi e sengo dow an wa a'udhu bika miɗo molordema an otala nde mi jamfe tenti e fewargo min tahti sengo ley an sa ɗum ɗo ko hollugol neɗɗanke julɗo on wonde yo andu ko e nder huɓidande allah tabaraka wa taala o woni dow ko du'aji moftuɗi ni siɓɓe julɓe du'aji moftuɗi ko ɗum waɗi si karama ko ɓe rerɗini yo neɗɗanke julɗo eɓɓidano du'orgol du'aji nelaɗo ni sallllahu alih wa sallam ko waɗi noon ko moftuɗi ko hisuɗi e ella ko hisuɗi e faljere ko moftuɗi kadi kala ko ɗaɓɓete ko naam qala rahimahullah haddasana ali qala haddasana marwan بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيه قال لما كان للاتنا يوم أحد نمد أحد هرنن كأحد وانكفأ المشركون شركوا بينكو دويتي بييلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بسوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دماكي استووا فندون fotodiron daro ɗon hatta usniya ala rabbi ha mi manta e dow allahu jeyɗo lan o fasaru halfahu ɓe wonti ɓawa makko kanko nelaɗo sa sallam sufufan ko ɓe saffeji fa qala nelaɗo maki allahumma laka alhamdu kullu allahumma la qabida lima basatta yetto nden fo allah ko an wodani allah ala tamowo hunde nde fontuɗa wala muqarriba lima ba'atta ala ɓattinowo hunde nde woɗɗintinɗa wala mubaida lima qarrabta ala ɓattinowo ko ɗum wiyete woɗɗinowo hunde nde ɓattinɗa wala mu'tiya ala okkowo lima mana'ata konko haɗuɗa wala mani ala haɗowo lima a'tayta konko okkuɗa allahumma busutu alayna allahumma fontu e amen min barakatika immorde e barkiji maɗa ɗi moƴƴireji maɗa ɗi wa rahmatika e yurmede ma nde wa fadlika e ɓural mangal wa risqika e arsike ma o allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqim allah miɗo torade ma nema duumiɗo on alladi la yahul on tan tawɗo sansota ko ala sansade wala yazulu ala iwde allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal ayla mi torike ma nema ñande basal wal amna e hoolare nde yawmal harb ñande hare nde allahumma aidan bika allah komi wonɗoma molorde miɗo molorde ma min suu'i ma a'taytana immorde e bone hunde ko okkuɗamen wa sharri ma mana'ata minna e bone hunde ko haɗuɗa e amen ko allahu okki goɗɗo no wontanamo bone ko o haɗimo no wontanamo bone an noon si allah okkorima jawdi ma laamu ma gandal a bewiri ɗum wonti bone si o ɗawima saabu ko o ɗawma kon a taƴike a sikkitike mo kanko allah tabaraka wa taala wonti bone naam allahumma habbibi ilayna al iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين يوتريجي دي أندودون غير خزايا هرونا من هرس ولا مفتونين ونا من فتناب اللهم قاتل الكفر
allahumma qatilil kafara halku ɓeeɗo heferɓe alladina yasudduna an sabilik ɓe tawɓe no sakkade gani lawol maɗa ngol wa yukadibuna rusulaka heɓe yeddude nelaɓe maɗa ɓen waj'al alayhim waɗu e dow maɓɓe rijisaka lette maɗa ɗen wa adabaka e lette maɗa ɗen allahumma qatilil kafara alladina utul kitaba ilaha alhaqqi ko an woni reweteɗo gonga on nelaɗo sallah sallam mantiri ɗum ɗo allahu tabaraka wa taala heɓe saffini fi haɓugol heferɓe ɓe ɓe saffini fi haɓugol heferɓe ɓe idan haray ɗum ɗo tindini wonde gurdan julɗo on ko toragol allah tabaraka wa taala e ɓuttu e hare e newede e sattede aala julɗo on kaafa julɗo on ko toragol allah tabaraka wa taala ko ɗum ɓe innata du'a ko kaafa ka mettata haray e ngol ɗo janngugol maɗa e oɗo da'awa maɗa e ngol ɗo noddugol maɗa e ngol ɗo jannugol maɗa e ngol ɗo janngugol maɗa hiɗa hatun jini e du'a e toragol allah tabaraka wa taala ndaareɗi samen on no raɓɓini wigol yaññay ɗo yewtere kalima kalima kono ndaaren goto kala meɗen yo taskude si yiltitike no rewto ɗiɗo darsuji jemma ɓay ɗo en fiinoto ni a janngugol wonɗen ɗo ko fiinagol wonɗen ɗo ko woni en tampinde ko ɓay ko fiinagol wonɗen e mum ko fiinagol wonɗen e mum ko fiinagol mawɓa yaha jokkoya haaju mum jooɗo uddita reniyoji fi politique fi BBC fi to e to fi to e to fi lamɓe fi julaaɓe e fi to e to hiɗen wallini janngugol ngol ko ɗum woni probléme men o sina ɗum sa hewtitika suudu ma a fonti siko oɗo hadise goto o no yoni ko woni e oɗo kon no yoni ko sansa gurdan aade ko sansa comportement aade ko andina neɗɗanke on ko allahu tabaraka wa taala woni ko yiltitete e muɗum probléme si yani sifa o masibo yanɗo e meɗen ɗo allah tabaraka wa taala yaafo feƴƴimɓe ɓen o waɗa jaɓaɓe ka makko yamɓe sahide jooɗagol e waɗugol haala wi to e to sifa ko yimɓe jogii hannde yahugol ka radio ji ka facebook to e to fayida on no woni e ɗum maslaha on no woni e ɗum bal si goɗɗum yani nanga memmingol fitina piiji wonɗi wande ɗi fewndo ɗo piiji goo no wadde ɗi firire hara wonaɗo ɗi woni waɗirde no si renaka koye sifa ɗum fitina memminoto mo junngo on bata ɓe ataki markas kaarijo kadi tefaali anndi ko wonnu yani hakkunde hu goɗɗum yana hakkunde am min e momi kawtiri personnel hawre ɗum ɗon firire e ƴetteɓe ataki jullo ɓen kadi ko si ɗum woni sakitade hannde ko ɗum yimɓe ɓe woni sakutude en yejjiti in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin en yejjiti idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amr la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum en yejjiti ɗiɗo piiji fab ko ɗum woni sakitade hannde ko ɗum woni dogude yimɓe no jogii téléphone ji hannde no ɗo hiɓe wowla ko ɓe faala hiɓe winda ko ɓe faala hiɓe sakita ko ɓe faala en jangi hadise ɗo asar ali ibn abi talib kombo hunjanto en mo ɗo la takunu mazayi'a la takunu kono ujulan mazayi'a buzura la takunu ujulan mazayi'a buzura ɗon andi hadisi asar on en jangimo ka adabul mufradi ɗo ko ɓooyi joni ko en ujul no hawji tum nanata haala vérifiya ka buy ko mazayi buzur wallahi no sunini ha hande wonɓe jangude ɓen tigi sa yi no ɓe analysirta no ɓe waɗirta tahlil masala ma yewtere ma yanande a taway no ɓuttu heɓora hande no metti fi no fiya kuji ɗin moƴƴira hande no metti fi
ko waɗi noon si tawi woni torso on o ɗanike tawi ko on ɗon ɓuri niɓɓutude hannde nangen kanke ɓuri ɓawlude ara gonɗo ndaygo ngun heɓoto taɗa fiyakuji ɗin hannde no hulɓini wallahul musta'an ko ɗum waɗi ɗen hanndi e du'aji hannde ɓuri kala ko hedditi faamu ala anda faamu ala nanodiral ala ardiɗo ala yiltitetoɗo fiya koye mum ala ɗon no moƴƴirta ala no moƴƴira wallahu lmusta'an dan haray ɗen tori subhanahu wa ta'ala yo moƴƴin alhaaliji men ɗin o moƴƴina fiyakuji men ɗin o tabintina e ko yiɗi o weltori o ɓeyda yurmede kisi e done laaɗo allah sallallahu alih wa sallam e sahaba maɓɓe e kala yewtidɗo ɓawa moƴƴino moƴƴiri wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbi ajmain بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هاري اودو رساله فضل الاسلام لسيد الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله en jangide dame jelu dame ɗiɗi damal aranangal fadlul islam damal ɗimmangal وجوب الدخول في الإسلام وجوب الدخول في الإسلام شيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله في مشرح دو دفتره وما كان كون دو رسالة رسالة منهجية من عندك يتي منهج دو رسالة منهجية عام ko lettre ko deftere kayre e fanɗugol mayre e raɓɓuɗugol mayre wallahi mo wattani hilla e mayre o heɓa e manhaju molanaɗo e andinagol diina kan e gollugol diina kan misal sen daari o ngal damal ngal yewtuɗen ɗo wujubu dukhuli fil islam sen daari ɗi yewtereji ɗi o addi tenti yewtere e ɓaawo addugol ayeje ɗen yewtere ibnu abbas nden kanelaɗo maki ɗon ko ɓura tikkanede ka allah ko yimɓe tato ɗo wona hasru mana wona holla ko ɓeɗo tato tun allah ɓuri tikkande ko woni ɗum ɗo ko noone eno jannirte ko waɗi noon waɗugol limore wallitoto jangowo no wawi kanelaɗo maki arba'un fi ummati ko wonnum min umuril jahiliya ko ɗin ɗon to woni umurul jahiliya kono ɗin ɗon ko fina hunjorade wonande janngo arba'un min ummati aw fi ummati min umuril jahiliya arba piiji nayyi naam ko honno nde woni ɗin hadis on no ardi noon sante alfakhru bil ahsab wa ta'anu bil ansab wan niyahatu ala al mayyit wal istisqa'u bin nujum arba neɗɗo koye hunjo ɗum ɗaɓɓo gandal koye hunjo ɗum kono ko si tawino wona finagoroni golle ɗe idan cheikh l'islam o imamujo ɗo mouhamadou bin abdoul wahab masailul jahiliya de ko masala jiiɗo addi ka masailul jahiliya temedere e ɗin kadi ko limore tartibo waɗi ɗe arano on ɗimmo on tammo on ha hewti temedere e nogay e jeetati masalaji temedere e nogay e jeetati ɗiɗo fof komin umuril jahili idan oɗo wona hasr wona dottugol bal hay o moftali ɗiɗi fof e nden deftere
kono addi ɗon masalaji temedere e nogay e jeetati timmuɗi tis min umuri ljahiliya allati khalafa fiha rasulullah sa sallam ahla aljahiliya. idan muhimmu on sabu sa amen on ɗo hande kakaw inni ɗon wa mubtaghin fi lislam sunnat aljahiliya. sheikhul islam ibn taymiya o maaki sunnat aljahiliya yandariju fiha kulla jahiliyatin mutlaqatan aw muqayyada ay fi shakhsin duna shakhsin kitabiya aw wathaniya aw ghayrihima. foti ko yimɓe defte woni e muɗum ko ɗum neɗɗo on jokki ɗum ko sunna jahiliya. foti ko rewayɓe sanamuɓe o acciti l'islam ko woni e muɗum kon o jokki geɓum e geɓe maɓɓe ko sunna jahiliya. foti ko hina ɗum ɗon ko rewoɓe yiite ma rewoɓe koode kala ko tawata no lundi l'islam fanɗi mawni ko sunna min sunanil jahiliya. allah no tikkani on ɗo no hulɓini ha feƴƴiti. yilti o addi asar husayfa on ka o waaji jangoɓe ɓe ma'sar al qurra kala mo ko ɓeginne qurra ko jangoɓe qur'ana e sunna ɓe wiyete qurra. o wasiyiɓe o wi istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'idan fa in akhadhtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. no kadi ko kala fi akuji ɗi istaqim kama umirta. feewugol ngol noon ko wonugol ko l'islamu wi kon wonugol ko l'islamu wi'i kon ko wonugol e ɗum ɗon ko ɗoni feewugol ngol. foti ko haala ma ko golle ma ko miijo. a sela yara ñaamo ma se yaala nano tum mo seli selɗo wiyetake feewuɗo mo seli kaka burure woni ukkaɗo fanɗama mawna hertoma huuɓita. wonugol sunni goyno wonugol sunni naka haala tum wallah wonugol salafi sunni naka haala tum ko labudda eɓɓindanoɗa kala ko wonata e mum kon tawa ko ala siratil mustaqim. yo allah tabaraka wa taala wonu ballo meɗen kono fiyake on no hawni. idan o ɓangini yewtere mouhammad bun waddah oɗo ko fewroɓe imamu ahmad bun hambal. mouhammad bun waddah ko fewrojo imamu ahmad bun hambal rahimallahu ljami. idan o eggi yewtere asaru eggaɗo ibnu mas'ud laysa amun illa walladi ba'dahu sharrun min haka o hattini yewtere nden ɗon ha o addi yimɓe mana maygol karamokoɓe ɓen e suɓaɓe ɓen e honɗum e hendagol yimɓe wonugol yimɓe yaqisuna al umura bi araihim peesiday ɓe piiji ɗin pehe maɓɓe ɗen na tippude e gandal. tawi noon karamokoɓe mawɓe ɓen abadan heɓe feesira hunde pehe maɓɓe diina peesirtake feere. ali ibn abi talib maake hadise mo anduɗon law kana dinu birra'yi la kana asfala alkhuffi awla bilmashi min a'lahu. din wona ra'ay, din ko wahay min allah. ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ɗoni diina. idan haray on tigi wattana hilla moƴƴa haray hande qala rahimahullah babu tafsirul islam fensutugol ko woni islam. sa on no raɓɓiɗi en jantike e nde islam no woodi islam am e islam khas en jantike ɗum en feƴƴi. idan o islamu kadi e imanu fof no haton jini karama ko ɓe wi kala e mum no haton jini piiji ɗiɗi golle ɓernde nden e golle feeñude nden naam. wa qawlillahi ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani.
o addi ɗum ɗo e sengole tafsirul islam mana ɗo joni ko fensutugol ɓangina ta'riful islam tafsirul islam ko ɗum wiyete islam andi o attori fadlu on ɓural mum ngal o hikkitiɗo ñawore mum nden himo ɓanginde joni noon fensitande mum nden ko ɗum wiyete islam karama koɓe wi e piiji defte mana e muallafatuji ko ta'rifu hunde nden ɓe attorta ta'rifu mayre o andingol huufi hunde nden hikka ɗon ɓangingol ñawore mayre o si tammitira noon ɓangingol ɓural mayre o kono ɗo ko axe o waɗi kono iskal ala e muɗum kadi hunde si tawi no anda ɓangingol ɓural mayre on ɓay hinde anda ɓangingol ɓural mayre on e ñawore mayre on si yewtoya fi mayre ɓay hinde anda ɗum menata almuarrafu la yo arraf almarufu la yo arraf hunde nde fof andi ha to jina andingol nden kadi ko ɗum waɗi si o attori ɓural ngal o arani ñaworde simo ɓanginde noon joni ko honɗum wiyete islam tigi tigi joni mo kala no wiide ko o muslim ko o muslim ko o muslim ko o muslim kono ko honɗum woni islamu tigi tigi ko hombo woni muslim tigi tigi allahu wi fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi lillah idan islam wona haalaka ko islamul wajhi lillah mi jebbili hon ɗum yeeso an gon fi hombo fi allah ko yeeso ngon tu woni ko o jebbili fi allah kono woni si inna yeeso ngon ko waɗi kango ɓuri teddude e tere ɗen fof ɓandu feeñudu ɗum foppettu muɗum e ɓani adam ko ɓuri teddude ko on ɗum ko yeeso ngon ko ngon ɓuri towude ko ngon ɓuri teddude si goɗɗum hammani joni yeeso ngon si yo allah dandu si goɗɗum ferama e yeeso goɗɗo ngon o acca hewta ka yeeso makko ko ɗum o sakkorta juɗɗe wona ka ɓandu jeeya kono ko ɗum waɗi so yo hewtu juɗɗe gara hewtali yeeso ngon ko ɓay ko yeeso ngon ɓuri teddude e tan si yeeso ngon jebbilanike hunde haray tindini ko heddi kon kan itti e sikki an noon ko ngon ɓuri teddude ko ɗum waɗi woɓɓe goo innata aslamtu wajhi ay aslamtu nafsi yeeso ngon no woni rampilasi wonkiki idan islamul labudda neɗɗanke on si tawi ko yo wonu muslim haqiqi labudda o jebbila hoore makko wonande allah jebbilande timmude ɗon andi kadi ko karama ko ɓen ka tawhid ɓe nata ta'rifu lillah al istislamu lillah haka hatti ɗon o addi oɗo aya o yondinori oɗo kanko imamu rahimahullah ɗon andi oɗo ko munazara ari hakkunde nelaɗo sallah sallam e yahud wa fi sahihi ari e sellude nden ɗum woni sellude muslimi nden an umara radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallah sallam qal nelaɗo maki al islam ko woni o islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimu salat wa tu'tiya zakat wa tasuma ramadan wa tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila ko arkanul islam on iɗon andi fi muɗum hato jina yeñugol yewto kono ko honto woni iskal on an tashhada an la ilaha illallah ko hononi ma'ana ashahada ko al ikhbaru kono al ikhbaru an shay'an ilmin ko humputugol fi hunde ɓora immorde e ganda masalan goɗɗo ari ɗo joni o inni en hunde kaari waɗi nokkel kaari hunde kaari waɗi nokkel kaari so tawi seeɗa yagal ngal koyo seldu koyo timmu ko o yeetoto ko ma ko mi yii hunde kaari nokkel kaari ma mi nani hunde kaari nokkel kaari mana ko laabudda to ɗo ɓoro e gandal e hoolagol kadi joni si a rewi nokku goo a jiɓike si ko honɗum waɗi ɗon a ara inna hunde kaari waɗi a ara inna goɗɗum waɗi kono ko honɗum a wi'ay honɗum mi anda ko wannoon a yi'aali ma a nanaali kono tuma yi'uɗa nanuɗa hooliɗa hi ko num woniri
ko on sa non to seedi to da sit moko ba ko on sa non o seedi ko du wadi si Allah inni nokugo illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun la budda tawa dun do ko buri dun e ganda on tigi anda la ilaha illa Allah ko du wadi hido ngandi surutu la ilaha illa Allah surutu la ilaha illa Allah arno e majji on al ilmul munafi al ilmul munafi shak kono ni muqabilu ilm ko jahal al ilmul munafi lil jahal idan haray bimana la budda neddo on seedito seeda fuuji din didi wondude hoolagol ko dum wadi si be innata ko kene e gundo no haton jini ko suudi no haton jini e kene wanno mo wowli dum do hoolaaki haray ko juldo mo wowli dum do hoolaaki la ilaha illallah muhammadur rasulullah kono hoolaaki haray ko juldo la haray ko nafiki min an-nas man yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah hawihi wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun dan la budda an ilmin wa imanin boro e gandal e finde kadi si wona islam dun don dum kadi yana taala budda nyimnugol julde de dum ko golle la budda tottugol zakka la budda horugol sumay la budda hajjoygol ka suudu allah tiddul نعم قال رحمه الله وفيه إنه يسل لنا عن أبي هريرة مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ديد أجويك حق يجي الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت دونك حق يجي الله تبارك وتعالى كدوا دي بإنتا الإسلام نمر الإسلام الواجب والإسلام الكامل ونون الإيمان الواجب والإيمان الكامل نودي كتاوتا سمانكي دانكي أم هاراي ريوي إما كون قول جلد فس يالتنيم الإسلام جوني قطو سالك سيدا فوجي دي وناو جلد كو كافر بالله ما أسنتري كونو سالك جولو قول juulugol ngol no newanimo o salike juulugol ina sintirɗo ɓaawo sintirgol makko ngol o maaya ɗon e ɗon nafiyon ɗo wona wolede o salike juulugol ko kafiru billah ma o juuli o yeddi zakka ma korka ma hajju o yeddi na dey o salike ittude zakka so salike ittude zakka haalano e muɗum so salike horugol haalano e muɗum so salike hajjugol haalano e mum kono so yeddi haray ko kafiru billah no woodi ko tawata si manki e on tigi haray monti e makko inde wonugol julɗo no woodi noon ko tawata si manki e on tigi haray ko manki e makko wonugol julɗo timmuɗo julɗan ka ko kono yaltinali mo e l'islam ɗum kadi jama on faamay ɗum si wona ɗum neɗɗo yana e fikra hawariji المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دوكو الإسلام الكامل لا إسلام الواجب والإسلام الكامل وفي إسلام تم دون الإسلام ندان كتمتا حاجل ببن حسا إمورد هندون إمورد دنگال مكونغال إمورد دنگال مكونغال جونغو مكو wondo ñewude yimɓe yennaɓe aybinaɓe fena e hoore maɓɓe ɗum ɗo kon no gollirde na ɗengal ngal waɗowo ɗum ɗo wona o muslimu kamilul islam imanu makko on islam makko on timma islam makko no ɗuyti no hulɓinani en noon ha feƴƴiti ko wan noon ɗum ɗo no haɗa wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta idan ko haɗore noon
almuslimu man salima almuslimuna ko on mo julɓe ɓen hisi min lisanihi immorde e ɗengal makko ngal o yennataɓe o fenata e hoore maɓɓe o ño'ataɓe o aybintaɓe mo weɓi ɗum ɗon haray o woni muslimun kamilul islam. kono si tawi mo ɗiɗa joyi tugale joyi ɗen ɓawga no timmi kono ɗum ga timma andi ɗum ɗo ko haqqe yimɓe ɓen. si tawi koyo islamu neɗɗo timmu ma haqqeji Allah ɗin timma haqqeji yimɓe ɓen timma. haqqeji Allah ɗin si timmi haqqeji yimɓe ɓen timmali haray islam makko on no ɗuyti embere ko ɗuyti haqqeji yimɓe ɓen ko ɓay noon o ɗuyti haqqeji yimɓe ɓen islam makko on timmali ko ka yer ko o golluno ko ɗon ƴettoyte ɗen jonnite ñande yawmal qiyama hiɗon andi fi muɗum hadisi almuflis atadruna man almuflis tan haray joni goto kala mi suɓa mo faala yer ko woni gollude ko yo ɗon ƴettoye jonnoye woɓɓe sabu ko o ñoyi ɓe sabu ko o feni hoore maɓɓe sabu ko o yenni ɓe sabu ko o aybini ɓe ara yo jokku berko o faala o yo andu to yaata mere. almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ɓe hisa kadi e jungo makko ngon ibnu hajar rahimahullahu himo maaki ka sarhugol oɗo hadisa ka fathul bari o maaki nuɓuta sirru molanaɗo no yo hadis ka o inni ɗon hisu komo julɓe ɓen hisi immorde e ɗengal mum ngal e jungo mum gon jungo mum gon o en naali piigol o an noon no yaaji ɓuri ɗon windugol kon no windata ko jungo ngon ka no woodi woɓɓe goo masalan si'a wonɓe yennude sahaba ɓen hande winda hina ɓe yennude sahaba ɓen ɗen ɗe maɓɓe ɗen ɓe wuridale maɓɓe hinayi ɓe windi yenni sahaba ɓen aybini ɓe ko juuɗe ɗen ɓe windiri windugol no naati ton deesingol no naati ton sappagol no naati ton piigol no naati ton kala ko iwrata e jungo mum e kala ko iwrata e ɗengal ngal si tawi koyo l'islamu neɗɗanke timmu ko ma julɓe ɓen hisa e ɗiɗuɗi fof fetto majji. yo Allah tabaraka wa taala wonu ballo meɗen ɗum waɗi mo daari moƴƴa mo taskike moƴƴa ngal ɗo gandal no woodi ko o gerda hara wona o yiiɗan o yi Allah hara wona kaari kelɗa kaari no kelɗi no woodi ko o waɗa no woodi ko o daroɗa. qala rahimahullah wa an bahs bun hakim an abihi an jaddihi annahu kanko sa'ala rasulallah sallallahu alaihi wasallam o landino nelaɗo anil islam fi l'islam fa qala nelaɗo maaki ko wiyete islam an tuslima qalbaka lillah ko ɗum waɗi wiwɗen nanen kala mo koɓe wi islam no hato jini piiji ɗiɗi gundo e kene ko wannon ɓernde nden golle ɓernde nden ko gundo golle tere ɗen ko kene jon noon nelaɗo maaki ɗo ɓay sorira o bahas bun hakim on landi ken laaɗo anil islam ay mal islam fa qala an tuslima qalbaka lillahi kunde jebbilanta ɓernde ma nde wonande Allah laɓɓinanade Allah jebbilanade Allah hoolagol ko hoolete yiɗugol ko yiɗete añugol ko añete gomɗingol ko gomɗinte wa an tuwalliya wajihaka e nde fewtinta yeeso ma ngon ilallahi faade e Allah wono wiiɗi ɓawga aslamtu wajhiya lillah fewtina yeeso ma ngon faade e Allah bi mana fewtina hoore ma e Allah ta ko kanko torotoɗa kanko hoolorta e ko nandi hen wa an tusalliya e nde juulata as-salata al-maktuba julɗe faridda ɗe julɗe faridda ɗo ko al islamul wajib julɗe faridda ɗe wa tuaddiya totta az-zakata al-mafruda zakka fardaɗo on wano noon hajjoyaka suudu no woni arkanul islam rawahu ahmad no woni al islamul wajib. qala rahimahullah wa an abi qilaba an rajulin eggude gorko min ahli shami an abihi annahu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal islam ko non islam qala nelaɗo maki an tuslima ko nde jebbilta qalbaka ɓernde ma nde lillahi wonande Allah wa yaslama al muslimuna julɓe ɓen hisa min lisanika immorde e ɗengal magal wa yadika e jungo mago ndo wen ɓiyete islamu islamul kamil hawtidirɗo hakkude haqqeji Allah ɗin e haqqeji
jeyaɓe allah ɓe qala o landi ayyul islamu afdal konnuge islamu on ɓuri moƴƴude fandare nen ɗo konnuge geɓe l'islamu ɗen ɓuri moƴƴude annon l'islamu no mari geɓe qala nelaɗo maki al imanu ko gomɗingol ko gomɗingol ngol islamu darata koye ɓawo imanu wono woniri imanu darata koye ɓawo l'islamu qala gorko wiwamal imanu konuni imanu qala nelaɗo maki an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al maut e immintinegol ngol ɓawo mayre ne wa kadhalika al qadar bil khayrihi wa sharrihi ɗo wiyete arkanul iman idan islamu neɗɗanke timmata ha o jebbila yeeso makko ngo wonande allah islamu neɗɗanke timmata ha o timmina tugale islamu ɗen e tugale imanu ɗen yimɓe ɓen hisa immorde e ɗengal makko ngal e juuɗe makko ɗen ndo hawtidiri al islamul wajib e al islamul kamil tottugol haqqeji allah ɗin no timmin e haqqeji jeeyaɓe allah ɓen no timmin tawa yimɓe ɓen no hisi immorde e ɗengal makko ngal e juuɗe makko ɗen tenti julɓe ɓen ɗum ɗo wiyete islamu timmuɗo o si tawi neɗɗo hawtidiri ɗum ɗo haray islam makko on timmi islamu no pecci pecce ɗiɗi islamul wajib e islamul kamil islamu wajibiɗo ɓe mana ko tawata si manki monti inde makko e wongol julɗo e ko tawata no manka ronka montude inde makko e wongol julɗo kono no ɗoyti islam makko on noyi allah tabaraka wa taala famin en warsika en timmingol islam men on wa sallllahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain